Amasezerano akomeye cyane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kinshasa yongeye guteza ikibazo gikomeye cyane nyuma yaho bimwe mu birombe biri mu maboko ya AFC M23 byashyizwe mu masezerano ya Washington. Amasezerano akomeye cyane ajyanye n'ibijyanye n'amabuye y'agaciro ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteganya gushoramo imari mu buryo bwaguye. By'umwihariko rero Kongo yahaye Amerika uburenganzira ku kirombe cya Tantalum kiri mu maboko ya M23 mu masezerano y'amabuye y'agaciro nk'uko inyandiko ibigaragaza. Tugiye kugaruka rero ku bijyanye n'izi nyandiko ndetse n'icyo AFC M23 yabitangajeho. Kurikirana inkuru wumve uko byifashe maginga ya. Twize cyane rero inyeshyamba za AFC M23 zigenzura ikirombe cya Rubaya kandi zanenze amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika ku mabuye y'agaciro. Inyandiko igaragaza ko ikirombe cya Rubaya gikeneye hagati ya $50 na $150 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo cyongere gutangira ibikorwa by'ubucuruzi. Aya masezerano ashobora guha Amerika uburenganzira bwo kubona Tantalum ishakishwa cyane ku isoko mpuzamahanga. Iyi Tantalum ikoreshwa mu gukora semiconductors, ibice by'ikoranabuhanga byo muri mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, hakabamo ibice by'indege n'ibyogajuru, aerospace components ndetse n'ibindi byinshi. Ukuntu bimeze rero, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeyeho ikirombe, no kuvuga ngo yashyize ikirombe cya Kolta cya Rubaya kiri mu maboko y'inyeshyamba, kikaba kiri mu bikungahaye cyane ku isi mu bubiko bwa Tantalum ku rutonde rw'umutungo w'ingenzi iri guha Amerika mu rwego rw'amasezerano y'ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro nk'uko inyandiko ya leta ikinyamakuru Reuters cyabonye ibigaragaza. Umuyobozi mukuru wo muri Leta ya Kongo ndetse n'umudiplomate wa Amerika bemeje ko Rubaya yashyizwe kuri urwo rutonde rwagejejwe ku nama ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika yabereye i Washington DC ku wa 5 Gashyantare, hagamijwe guteza imbere ubufatanye bwabo mu mabuye y'agaciro. Byemejwe mu kwezi k'Ukuboza, bavuze ibibatishe amazina yabo kubera ubemere n'ubwihisho bw'iki kibazo. Rubaya ishobora gutanga Tantalum ikurikiranwa neza kuva icukuwe kugeza igeze ku isoko, idafite isano n'intambara kandi yujuje ibisabwa n'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye no gutanga amasoko ya leta nk'uko inyandiko ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibivuga. Rubaya itanga 15% kuzamura kugeza nko kuri 20% bya Kolta yo ku isi. Rubaya ikaba iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ifite ibihumbi byinshi bya toni za Kolta zirimo Tantalum ku kigero cya 20 kugera kuri 40%. Itanga hafi 15 bya Kolta yose icukurwa ku isi kandi icukurwa n'abaturage bakennye, bayicukura n'intoki bahembwa amadolari make ku munsi. Ikirombe n'imisozi igikikije bikaba bikiri mu maboko y'inyeshyamba za AFC M23. Raporo y'umuryango w'abibumbye yasohotse umwaka ushize yavuze ko igenzura ry'aka gace ryatumye habaho imiyoboro iteguye yo gucuruza amabuye mu buryo bw'amagendu ayinjiza mu Rwanda. Umuryango w'abibumbye uvuga ko izi nyeshyamba u Rwanda ruhakana ko ruzitera inkunga zinjiza nibura amadolari 800 buri kwezi aturuka mu misoro ishyirwa ku musaruro no ku bucuruzi bwa Kolta ya Rubaya. M23 hamwe n'umutwe wa politike uyishamikiyeho witwa AFC Alliance Fleuve Congo bari mu bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ntibari mu masezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda yashyigikiwe na Perezida wa Amerika Donald Trump mu kwezi k'Ukuboza. Nubwo ayo masezerano yasinywe, imirwano iracyakomeje. Abarwanyi barenze gahunda y'ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro, bayivuga ko irimo amakosa akomeye kandi bakavuga ko Kinshasa itagomba kugirana amasezerano mashya mu by'amabuye y'agaciro mu gihe imirwano igikomeje. Umuyobozi mukuru muri uwo mutwe yabwiye Reuters kwa gatatu ko intego ya AFC M23 atari amabuye y'agaciro ahubwo ari ukubohora abaturage bacu, ubwo nta bakongo nk'uko yavuze ati abaturage bacu. Yavuze ko kuba Kinshasa itanga Rubaya kuri Washington kandi
itayigenzura bigamije gukurura Amerika kugira ngo ifashe mu buryo bwa gisirikare kugarura ako gace mu maboko ya leta ya Kongo. Uwo muyobozi wasabye ko amazina ye atatangazwa kubera uburemere bw'iki kibazo, yavuze ko icyangombwa cy'uburenganzira bwo gucukura mining title gifitwe n'ikigo cyigenga atari leta ya Kongo. Yongeyeho ko amakimbirane ashobora kuzavuka azerekana ko Perezida Felix Tshisekedi atagenzura ahacukurwa amabuye hose, yanze gusobanura birambuye ku bijyanye n'uwaba afite uburenganzira kuri iki kirombe. Leta ya Kongo ntiyahise isubiza icyifuzo cyo kugira ikivuga kuri aya makuru. Kuwa kabiri, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yabwiye Reuters ko Kongo yatanze ku mugaragaro urutonde rw'umutungo w'ingenzi, ibyo bita mu rurimi rw'amahanga Strategic Asset Reserve SAR, mu nama yabaye kuwa 5 Gashyantare, ariko ntiyatangaje imishinga iri kuri urwo rutonde. Mu masezerano y'ubufatanye, ibigo by'abanyamerika bizahabwa uburenganzira bw'ibanze ku ishoramari muri iyo mitungo. Washington ivuga ko bigamije guteza imbere ishoramari riboneye kandi rinyuze mu mucyo, guhanga imirimo no gufasha kubaka ituze rirambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yongeyeho ko ibigo byigenga byujuje ibisabwa byatumiwe gusaba kubona urwo rutonde rwa SAR, ubwo turavuga Strategic Asset Reserve, no kugaragaza inyungu bifite mu mishinga yemewe. Tugiye kuri lithium, copper, cobalt, zahabu nabyo biri ku rutonde. Indi mishinga iri ku rutonde rw'ibanze rwa Kongo ku bashoramari bo muri Amerika harimo ikirombe kinini cya lithium cya Manono muri Tanganyika, umushinga wa Shemaf wa copper, cobalt muri Okatanga na Luaraba, kwagura umushinga STL cyangwa germanium, gallium i Lubumbashi, imishinga 3 iteganyijwe yo gutunganya cobalt. Urutonde rugaragaramo kandi imishinga y'amashanyarazi ifitanye isano na Jekamine, ikigo cya leta gicukura amabuye. Uruhare rwa Kongo mu mushinga wa gari ya moshi wa Lobito ugamije koroshya gutwara amabuye y'agaciro akenewe cyane ava muri Afurika yo hagati ajyanwa mu burengerazuba, ndetse n'ahateganyijwe gucukurwa zahabu nka Kibali South, Moku, Bevelendi, nkuko bigaragara muri iyi nkuru. Kongo n'ibigo bimwe byo muri Amerika cyangwa ibihugu bifatanya nayo basinye amasezerano ya mbere ajyanye no gutanga amabuye mu rwego rw'amasezerano y'umutekano w'amabuye y'agaciro ibibiri mu mugambi mugari wa Washington wo kugabanya ububasha bumaze igihe bw'Ubushinwa ku mabuye y'agaciro y'ingenzi ya Kongo. Icyakora inyandiko ya leta ntiyatangaje amazina y'ibigo by'abanyamerika byahawe ibi birombe kandi ntiyemeje niba imishyikirano ya burundu yaratangiye. Ngira ngo rero murabyumvira neza ibijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubu ngubu ikirombe cya Rubaya ndetse n'ibindi birombe bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaze gushyirwa mu masezerano y'amahoro ya Washington, hagati ya Washington na Kinshasa. Amakimbirane akomeye cyane hagati ya leta na Kinshasa na AFC/M23 agiye gutangira nk'uko bigaragazwa n'aya masezerano yamaze gushyirwaho umukono cyangwa ari kuganirwaho hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Kinshasa. Ibintu biraza guhindura isura, biraza gukomera. Kongo rero nk'uko mubyumvira yahaye Amerika uburenganzira mu kirombe cya Tantalum kiri mu maboko ya AFC/M23 mu masezerano y'amabuye y'agaciro nk'uko inyandiko ibigaragaza. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mwane nanjye, ndabakunda cyane muri aba gaciro.